Assam Rifles na Sinduna Pangthokkhiba second Dgar Hockey Cup Ngashi Loisinkhre. Ngashi Loisinbagi Tharamadula Lieutenant General Vikas Lakera ABH SM Mistress Biva Lakera L Colin IPS ADGP Law and Order Samsundar Rat Vice Chancellor NSU Marsden Raprup Singh YSM SM Mistress Navjit Kaur Lieutenant General LN Singh VSM Retired Mr. Basudev Chairman Manipur Hockey Amadi Dr. N Gyanendro Advisor Manipur Hockey na Chingbana Dice the President Member Singh Wena Famki Ngasigi Nupagi Final Match ta Army Taramathoina Seo Singjamai Bu Amasuinoda Maiti Ba Piki Nupigi Final Match ta YCCIC Konta Ahalupna Ideal Club Tera Bazar Bu Maiti Ba Pidana winner oiki